Muna tayo tulan ng patak, pampagi kita rin na upan pangkapakap. Maing samat ko labalap sa kalangan kiyong kung yung mason more, kung yung sarapin net, niya siya silang ko ay remoy. Pero kung kating kaya kiting nga naman sarawi, amoy arapit mason mo, puwen ka kububulkiway kel, arapit po sa tapin ay kel, ame koros, iyang kumuy. Como may gunututre. Ang sa wajah sa piltatang kamarang kaunsong kama Jesus Christ, sa ligiti seta ni namin suat kan chorus. Sodraan seta na tatake upang po itang bantiya sa mupatakwit. In Jesus' name I pray. Amen. Orla penatay rin kawitin ranwit ako siya. Songon pa ipant me kot katin kuburgi. Songon paypant me kot katin kupurgi. Adal ren puk pangko siya ng pungan Rome relaw te seksilu redidik walu. Rome relaw te seksilu o iredidik walu meko siya. Aku malter paypantong amen. Aku malter paypantong amen. Yei songon paypante yung mekmaypan uya. Limbak penenan pungamail. Men makin pakong menimbe kin kapait ako suneten Moses o. Klang limpak pagsaromas yung time bikin pandi songon tip toto. Christ reduce kusunete isa ko sangnan me kot ketian serian Israel kau kot yang material. Pakong kot pakong menimbam tuam kin pakong pengko. Himagata po sa remasa ni memen mekin pa ko ang menimba kin kapaita kosuneten Moses. Kosunet makot kat kiyang Moses and kiyang Syrian Israel kan. Christ kat to reduce ko tiyang material. Pakong kot, pakong menimbam. Hari paipantan limpak kelep makot kating kuburi kitalian buya, kitalian nanigi. So kung po ipantikan chorus, asiro ka din kupurgi. Memang kita kilan so momon po ipantiyo maging sali kitalti, po ipantin moni. Nan lebih patak lalau terisa kriau dari kisu ko so ya. Aramas kapoy kin litugi me somemo. Pakisang amen moni kay ampa muyala, litu na ramas me ko pakisang monio. You become a slave. Kita wala litukay. Niya tayo kan pakisang armas moni. Laog tayo bang ko pungala, tayo po ipantang talampan sa latekla. Yung makarata kay armas, makin po ipantang kay armas, kinruksang armas, meron po ipantang. Pero surukat kilang. Pero surukat ko ang pepem, may meron po ipantang armas yun. Kabisur ka manokela. Kabangkak metawagan mo meta kay manokela. Ap kasi bangkak manokela ang poipan. Pagi kapoipan. Arata aramas me poipan tong men aramas we ala slave in aramas we ala litu na aramas me poipan diango. Lao te bangko pungla te poipan tong amen tile te amen no aramas de libil te lamban salatekla. Ne ban tuang aramas yo kdai sila ambil men rukuruk sang. Pwede mga nagdaya rugsang pagkataya po ipantong, kaya wala nalitu, na slave. Bill, bank, loan. Utang katikin kupuran ko, talang bil loan bank. Katikin ni kupuran ko, talang nagdalang kapakaplaut. Pagkariyan ko, sa pumisawasong kataya magdalang na muni kan. Pagki kakosiyan ang Rome relaut, seksulo dito kwalu, kumalter po ipantong, amen. Paipan kiyang loan, bank loan, kaya ni kupuran kot. May mana ka may bila siya may paipan tong bank, may sulapain. Apa niya tayo sulapain, tang pang uya yang tayo paipan to, interest pan ko kolap pawe. Lau ko tayo pain la. Kita ay seldi yang, tayo paipan ten loan kan. Seldi, may pilih katropi paling any tile. Pagkatapos siya magtayo paipan. Pinan stowa kan.
Kita mas men kena kencing di men lau banang porto pain ye ni mung jombong ai panal ni mung jombong le tor su kola pain. Pui pan tong stowa kan. Mie ole men me ko si yang me ni an se mara stowa close down. When pui pan me mie tala nen sama. Over 10,000. Absur me maka kuya bagi aramas kau irai sojo ko to ko pong narai puan law rai sto wa close down. Ayo magtabila na wo ke penay ni me bikin puan. Penay ni me bikin kemela rai business kan. Purai ko to rai peki yo tai kiyong rai sojo ko pong la. Pagtai penay ni. Niatan penay ni. Tahu so mo mat tu tu me. Sojo penay ni nam business taken wrong. Bila seorang puipan, mekot pisu tu buat dalam yang dalam cosine. Cosine nong aman armas sepan loan. Nan, deben petak lah wano rejeki oleh lima kosaya. Sama, kaino kita armakepan pukoki anamen puipan. Kepen pititar panom lokayakan, lo diar pueki penom hinaukan. Eri sama kemilar pan mana-mana naramasu. Aviat tuan ompan matang pitisang irewet matang ala reo peki yang kasar deki juga lah keter merla te komolti tere juga sang nan litipuet rasong menpir te diamen mekin tangasang song litipkan lang mas gin metawema amen pam pekre yang kosan ini tak mau pe tane panso setar masuk. Puk sarau masa ni nan lebih petak wano rejeki oleh lima magdalen ter kosainong amen ter armas. Pema armas upan soto ko pungala po ipan to kedai banut ko pungala soto kak dan soto ko pungala po kedai me kosain tayang sign na tor puen loan. Masa so me sese masa ning kot ki meto mau pe epek sawasre yo iban kosainong. Apa yang litip met, mereka pun pita lalu litipin cosine. Hari teman-teman, ma emen pekirim kan cosine yang kita isi tu kak. Buksara masa ni yang dewa. Hari nak, indai mereka isi tu kak cosine. Pakai pita nan litip. Ima buksara masa ni, kepen pita panom lokayakan. Lo dier pueki penom inaukan. Hari sama, kemilar pa mana-mana naramaso. Abia tuan ompan matang pitisang rewet matang ala reo peki en kasar deki juga lah. Aduh nambang ulang peki yang kasar juga ni yang kusak signer na inawin lono. En golau kisang teman ni na inawin lono sudah wewe. Abu ni buksa orang masih matang golau pek makre yang kasar deki juga lah. Teman-teman, cosine ibu biaya ulitip. Mesudah mau. Mereka ambil pita lole. Mereka lang paiswet kin kosang ni sepek yang masanin kotakan. Dan Deuteronomy ralau terisa kualu rejeki seksilu isek riau le isek silu, rejeki paisek paule paisek limau. Mereka bang kapayong ketail. Siapa yang koson ni tengah mia koson ni dia mengutang dalam kapayata. Pemasuk sote payamau ban lelong ketail. Nan Deuteronomy raw terisa kualu rejeki isek riau le isek silu emasani. Epan ketin kamera di katau ni ansung mau sang ni sapul me imen nak pan lang. O kupur mawi amal totong korus pekumail en kamangai yong wei tekan moni. Ap kumai sudepan anane peipan ki mekot sang re rael. Rejeki isek silu ya. Kau no amal kot pang kasapul kumail ta. Kau nan pungan wei kan. Kaiten wei tik makin itawen wei tekan. Kumail pan payamau ansuk koros osote pan pupula. Makmail pan dolopot o pekiyong sapul men kot kosonet akan mekiyong kumail ranwet. Payamau ang kasilong tayo pagdating ter tulan ang paypan te milaban pan kenau tekin paypan ta utang kayok talanan ektalin pekiyong masin kot. Ap miya masin yung magtabang kelang kayang kis. Mekayok kasampal dalang kin pekiyong ansuk koros. Pwede makapayang kot pan kin nilagtong lalagiyong trial.
Naniritig Isaac payo siya, repan na kila moni toto, upan kamangay yung kumail. Soto moni me kumail pa ang kamangay yung Israel ni imula Israel panut. Kaun kumail ta, makitay pa ang sito pek yung anko ta masin on kitay. Israel me panut na kila moni toto, upan kamangay yung kitay moni. Rizki paisek lima ko siya. Songon paiswot pukat korospan lelong kumail. O ba mi remail lau kumail momala. Pag yung may sutupik yung kauno amail kot. Riyan so koros. Kita nanak dalam pik yung kosin yung kot ang kitail. Abang kapay kitail tama kitail sila nanak dalam bil. Pag isang way tekan darmas tekan send up kitail bang yung right. Pag kapayan kot Mimi po tayo pag atakin peki yang sabu mikosunnet kan. Makayaw kasambal, yay kusunnetin pay pantong kot. Atay isang kisiyaw kan datal diets, o atay loverings, atay mayroong kan. Yay kamele may kusunnet me kot pang kapay kitayal ta. Teso, magdapan peki yang. Pain atay isang kisiyaw kan, atay mayroong tay kan. Dan malakay silu retik walu lelesak ko siya. Yaput kay na mo, yatuwe, may pungaramas MNPT code. Nambangan ko siya, nambangan may ko siya PT. Nambangan wayo ko siya RAP, Prapa code. So, kumain PT ye, tak kumain Prapa ye, ya mo manamail kin PT ye, sang ni mo manamail. Mayroong kiyaseng kiseo na mahal pay o bilang mahal mayroong tigan. Mayroong may kasali yung trial. Diet, yay atay mayroong ang iseng kiseo na tayo pay may kot kat kiyong trial. Ramo ka tapang ko siya payin money. May weta talayaw sente isek sa po may kot. Sote ay manamanin yung toko sente isek ko. Utan pang utong ay kiyang kot. Pag sapol may. Isang kisiyaw tayo iwan tight. Sabal mo yung kot tight. Katigin din naramas. Mayroong, pulsa na mong yung, tabi pa mayroong ki. Sabi mo ito doon kot wiwiyaw sili. Tabi pa sa usiya kito doon ko. Piyay mayroong sa nan mong yung i. Tight, so ito makakasayar, tight. Isang kisiyaw sabal mo yung kot. Company yung matagi, John Deere. All millionaire, multi-millionaire, na million kay, inokiyang code. Na kumpan, kapaya tayo business it, ibang kiyang kumoy 90%, tayo ba 90-10%. Huwag kita peo. Utano sa men code, percent buki, ang send magtayo yata. Apo mo itong tayo, tayo 90%, tuwaysek, percent tuwaysek. Asa pulme sente isek. Awolin tama, kot pang kapit tapos ni Soban, mayroong kiyang percent tuwaysek, na percent isek na. Olo inanen, payamaw, millionaire, multi-millionaire menolo. Imi yata tipson na motuwal kan, tractor, zone tipso kang koros. Koporiyang kot percent tuwaysek. Percent isek menayin ki. Kot mo itong tayo tani 90% tuwaysek. Asa po may percentage. Ang percentage ka tayo kisang senteo. Tayo prapayer kot. Utan sent ay isa ko pon bang purulang kot. Kumail koros rialar. Pag iton waywat koros kin pitiye te prapaye. Kumail watong ng tren pasarawiyo ay isang kiseon amay tipsukan koros. Kani watong ng 10%. Percentage kin. Tanatral tipsukan. Pag yan surabil, tight ki, 1-2 ka kan song kan. Pa enmiya mga nan toto wasaw. Kumail song tuan ay manaman o kumail ampan kilang. May ibang rin nga kumail, tipusawin kasampal na nanlang. O kamarad yung kumail, songan kamawakan ni Weyume, laut. E sila huwag magdaiban, yung kikilintalan nanlang yat ko, pang kamarad yung try kapay.
Soon kapay mabangkat yung try, mataw magtabang kita business kan magkatikin kamanaman. Soon mataw koro sa bangkat yung try, may pang mawong try. Pagkita kapay ta sa pumukusun na din tight o mayroong. Kata ko siya, kumail koros, reala po kiton wayward koros kin, pitiya da kin prapaye. Nampukan wayo inanan, inanan loud, paenta rap me, prapa, quote. Nampukan pembayat nanda pitiya, so no dan ngor loud tu ada nampukan wayo menda rap me. Magday prapai, niya tayo sirugan, paano tayo tight kan. O pilwantong tayo mayroong kan. Nagdagi lang. Soon pa ipuant me kot kayo ka din kupurgi. Kailan uya. Pa ipuanten limpak. Ito soon pa ipuant me kot ka din kupurgi sang renemen kitay. Talang pa ipuant ki sapol me limpak o ngamenemen kitay. Pakong menimpam tuwa jam pakong peinuk. Lang limpak. Kaya nanak talang kair talole. Kasi sabi nanak ang koto ko sa pala, okay, limpak, heavier na limpak makatikin ka naman siyo. Miya dara sa pangkilang magdamag, was gikang. Dana na kapag yung koto. Limpak, talang ka kair talole. Niya tayo pangkin practice ki limpak wet ran koto sa tayo pang uya kakita talole. Mangilan tuwa wan mai, metikitika po uya kakita o ma. Tuwete. Limpak kuya wan ngayon sarawiyew. Ari isang po iwan me kot kayo kupuro kita lanaan ki. Limpak. Imagata na tayo pukang walwat ng room ralaw de seksilu irasiktu walu ko siya. Kumail ter po iwan tong amen. Yay songan po iwan tayo magmaipan buya. Limpak pa na nan pungamail. Dahil limpak pa na nan pungatay. Limpa ko ang menimpong. Mismo menimpong. Ada masuk may kusun mga sagi sa mga neighbor. Na mga way ko siya. Love your neighbor as you love yourself. So, kahit tekin may pinawasagi siya may ban limpak pa na. O nga aramas koros. Aramas mananis sawas makasawasa kay pakpak. Aramas menimpong mo mananis sawas makasawasa ita. Men tama bilkada mempong payment. Men liki men apakapit. Pakong ko sa siyeta, am neighbor mo, menimpang mo. Nan, iwan is kayo raw, payo rin isek tuwaw ko siya. Kitay kinaan limpak pagkikot matapin limpak kong kitay. Ikar ba na nanang dalang po iwan din limpak? Pagkot matapin limpak kong kitay. Sang niya kato pula ni lobo. Kasi yung kitay sa pumil limpak magkitay sa tukak wewe ki. Yet tuan kota pakong samba, dia akan kububuta samba maakat kito kasabo may yeros. Koros may puson lai yan kangan ki mo sutuk. Ilimpak makita siya ka wewe ki metakot. Ngayon matipan namin. Akot kato komat kiniela. Dahil siya warong, sabo may limpak. So dami ko tayo wiyata, magkitayo pan. Hindi ka may ayat may wiyatan. Ipanaliti ang kota limpak. So, pag nambuk sa Roma sa amin, niya tayo yan may tipana kay Christ ka to kumatkin kitayla. Tayo siya pungula. Di makata, lukan kod, lalong amen anamas. Yaramen ko siya, ipaan pungula mas. Ipaan kamakaliyata mas yan pang kowe. Pagkasisan sa takot pang kisang amor. Kapisisan sa takot pang katin kato. Puksaraw masaninan Rome relaut limaw de kwalo siya. Apkot katin kasalayong kitay yawen lauten sa pumel limpa kong kitay. Puniyan sa mga kitay miminan deep Christ katin pugin kitay lang. Anso mga kitay miminan deep Christ katin pugin kitay lang. Isongon limpak mesito mga kwewe ki. Limpak wet may Christ kasalayong kitay pun lobuan Calvary. Imagkareta kitay niya tayo minantip, dala na koto rin kot. Dala na koto kasi mo yung Christ na tayo more. Pun niya tayo pang uyamet, ansyo water, niya tayo lukur lang marang Christ.
Kamor kila intama kalagal. Ang sa water, di pa tayo koros poy tar. Dahil wutot tar. Dahil makalagal lar. Tuwa the snow. Niyan tayo wiyat matipanagay. Ni second magdalikur lang kau no pag yung katlong ng dramong yung kawiyala tayo kau sa isong kamo. Deep koros magdasudali bibiyamon rotorin deep magdal milole. Deep koros magdal milole. Ia tiba mako suduk makong ita tiben lalawang ng sarawi. Ita tip mesti ban la mata. Asa on tip koros magtayo ya. Kamaramas. So de bi on tip suwata magtayo ya. Ni dai bang kotoren Christ. Ni tayo ya meti panagay. Ni dai bang kotoren Christ. Anjo te inta makalagal. Kamakalig tayo tarok tayo putaput tuwa the snow. Pagi tayo poson. Alang. Ni magdala ng talenter, shoik, kumon makutong katalier. May sansalong katalier ni lobo ng Calvary. Yermen inda, o yung ibang kamakaliya tama siyang bang kuwi rin kauna. So, koto niya miminantip, wala siya magubang koto rin kot niya minantip, di ba mo korrespan? Kumakalikal tao, tuwa the snow. Hoy ko siya ning kami limbok kuyang ngayon sarawi magdala na kerta lole. Ko siya magkitay stajir bani sa padra kitay ken when limbok yuwa kipelana na tayo mong yung kay te ganito wen mat. Kitay bang kerta na tayo mo rin limbok. Ara masakan magdala kilang tayo waski kita na nakapakap ko yung kot. Pagdalang kerta na limbok. Na yeramen waski mo aga mau ke mojo koro saramas talen limpa ko itu ang kuburang kotong dai mangkata ko siya kumai song poi puan tayo magbalana no yung mal ananak malim poi puan ki poi pan ten limpa poi metapen limpa ko kita ay ita kanwan ngeno nang kali siya limaw degree sa kliwaw ko siya tap kita limbak. Jika kita limpak peren pepo kanang ama kata lolopotrap limpak medap. Sudah dap mal. Limpak makayo kasampal long kecailan masin kot. Tang puksaran masin yung kecai. May bil kakuya ko siya yung tron lang kanang sudah limpak. So yan tamay kot. May bil mayroong kila palure po yan isisla. Ap sudah limpak. Sudah yan tamay kot. Limpak mon may koros. Ito yung ban luwet. Yeuran nan lang. Limbok. Uy mengkar kilay repkot. Insunoki o kapayata kosunatan kot mepitay to merong tegan. Pagkotin kak so se yuk pain sang ang payban koros. Pain so te megot katrapa amoren limbok.